Meitei na chingda karedana ekhoi dum karakani sargada pai khatredana ekhoi dum innarakani patal da lainum changedana ekhoi lepa ko ko changakani ekhoi di adu report lei Manipur sida Meitei Pangal sida leirakpadagi ne Manipur sida khunggang masing si hekalakpagi mahutta khunggang taret kumudi mang khai hanta kareba Muslim ki dik mai lejade birthday to basu yade New Year to basu yade Valentine's Day to basu yade so almost nothing is permitted but kumai ani khak mapuna sinabi Muslim da kumai ani si amana Eidul Fitr aduga amana Eidul Adha haibani numita Eidul Fitr community solidarity feast haibasi taunana ba ina ekhoina khanjabani laibak thibadi ekhoigi particularly Muslim community sina Eid numit sidaida religious ki ba thabak achin ba mayam ama laiba ayukta prayer togodaba namaz kongadaba nongthinda ningol singna udagi mau singna ekhoigi mapam chatkadaba aigi ningol na agi yumda lakadaba aigi mauna magi mapam dam chakhigadaba adugi mathakta amuka aigi maruk mapang particularly personal na tinajaba mayam ama su yum da invite toraga baton tawjaba aduna maram waraga numittu da yam busy hoijaba haitare sumaina program pang thuadi aigi ningol gi prayer gi aigi personal maruk mapang mayam gi hai ba kulong chap du pi bangam ja roi do ba ma laiba aduna adu masu pi bangam jana bo na jaba aduga loina na amuka ngasina amuka mayam apun bagi community gi oiba ama to oibagi wakhalon da sai strengthening unity mutual respect and a shared future haiba adugumba theme sidaida adumaina ekhoina ngasi si pangthok jari bane yamanu siba warini masigi matangsi ulma maulana afaba religious scholar amana hairagani hena phajagada bane adubu ekhoigi sadar oibiriba alhaj maulana muhayyuddin sahib na mahaki khonjel si ngasi manga tarani sidaida tang nungai taba khol si tharak ba gumba ma tawbadagi mana engona ngarang takpi ba sumaina hai sira ina mana tambi ba khrai thamjage thangai sengda ekhoina muslim sing sina khaidagi chauna ningjabasi allah maku achau basina khaidagi pomna ma thigi ekhoina allah sibo ekhoina ningjaba adugumba community amani jati amani islam daining chachaba aduga allah sina maku oikhraga prithibhi asidaida pot ani khaktang Allah na sinabira ekhoida pot ani dudi mioi ba oina haira kanda mi oina prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habati peace be upon him haiba mioi ba jati da ko mioi ba masu mini aduga mahaki through da ekhoida dharma sigi maram da khangjan na ba Quran Sharif ko ba lairik ama mi dina taba pot ani si prithibhi da Allah mapu achaw basina taibang mioi ba sida samas da sinabi bane sinabi ba sidaida ekhoina Arabic calendar da tha tarani thoi lai tha tarani thoi sigi manungda tha amane ekhoina Ramzan Sharif faidis Ramzan Sharif faira kan ekhoina roza genjari ba tha ama nongthinda ayu angan ba hindagi numit changbu khawba ekhoina nothing kari yamda chada dana ising khong thakta dana ekhoina hona jari ba se hairiba asigi tha amagi maming ne tha si khoidagi sengba tha ni hairiba tha sida hojiki aina haijari ba Allah maku achobana polam ani khak dunya da sinabi baduda dunya da thabirak baduida akhoi prophet Muhammad peace be upon him sallallahu alaihi wasallam gi through da akhoi na naina jariba akhoi na pajariba dharma sigi maram da khangja ga doriba Quran Sharif faiba dum ba khai dagi akhoi holiest akhoi gi Allah gi lainik hai tare ko adu su hairiba tha sidaida changhen tha Ramzan tha sidaida mapu achobana adugumba prophet Muhammad gi through da prophet Muhammad ta mana thabira akanda prophet Muhammad gi through da gi prithibhi sa sum sandoraktana ngasi asigi thabak si koi khibaneba aduna kedore harakanda Ramzan thase particularly yamna maru oeba changhen thase adu kana gumbana thangai singadi Ramzan thase da example ni ekhoina mingonda mateng pangba awa da mateng pangba aigi pifam thupa kanogi tax saida re muslim gi tax ama leiye zakat haidana muslim gi basic foundation si manga oibane ahan bada iman allah ku thajabani ani subada namaz 5 times prayer to bani ahum subada roza sai aina haijari ba changhen thagi chara hen basini mari subada zakat aigi paisa se aina chakona badagi khara lemba taragadi paisa kona jadaba upai leitaba lairaba mi singda 2.5% chamada lupa ani makhai gi changda lupa lakh ama leiragadi lising ani makhai pithokadaba lakh tara leiragana lising kun manga pithokadaba karor ama leiragana lakh ani makhai pithokadaba sumai tawdana ama khak pi bagi ama khak leiye aduna hairiba thabak mayam si leire adu hajj haidana Makkah Sharif ta prophet Muhammad na gano torba magi mamang dagi pa Allah gi yum gumba ama akoi baitullah haina ama lei aduna chatlaga hajj tawjaba mapuda aigi phattaba makhai do ko piyo haijaruba asi phau thaja nei kadai phau thaja nage da mi da lan ki badudi nakhoi masen ya na ratragadi mapuna ko piroi kari gumba mapuda lan ki ba mapuda lalakpa daibang mapu sida lalakpa oiragadi mapuna ko pina bagi tayar ni hai bagi adu chawra mai thaja nei ba aduna mi da ekhoi masen amada lan ki ba khot ki ba mayam sidi masa prithibida nahak sidringaida halakringaida kongnara u yanara u jamthoknara u haiba ama maina haiba
hai di makong yumbi manga sigi manung dang sai aina hajari ba tax hai tare ne zakat hai khoi gi moi arabic maronda islamic keroda hai di ba zakat se Ramzan tha chakhen tha matam si da pi ye ba chakhen tha matam da pi ri se kari gi no hara kanda ayam na pi nei kari gi no hara kanda asigi tha se am seng bani na asigi matam da tauba afaba thabak makai si mahi yam na chawe na khoi na tha jana ye ba tha ja ye ba ko aduna kai dore Ramzan tha si da khoi na lupa ma pi ba da atopa matam da lupa humdra pi bagi chang da adu mai na mahi phange na hai ba aduna example ni ai gi lupa lat ama mingon da pi thok da ba zakat ki tax ta ba ta ra ga di hai di paisa do Ramzan tha da pi horadi lat humdra gi kan ba phanga da ba ma lai ba na maram mo ra kanda Ramzan tha sa hen tha si da pi ye ba aduga amuka ekhoi gi di yengu muslim gi di kumai le jate birthday to bosu yade new year to bosu yade valentines day to bosu yade so almost nothing is permitted but kumai ani khak ma puna chinabi muslim da kumai ani si amana Eidul Fitr aduga amana Eidul Adha haibani Eidul Fitr haibasina aina hoji haijari ba tha ma chukna charasi helaba matungda wana helaba matungda mapuna penbi dana khoi gi hen thagi thobuk mayam du loira matungda nakoi ngasi numi chimadi harau zero haidana mapuna piba loina sida Eidul Fitr haina ma yawi se Fitra haibase hasida ke dorage hara kanda hairi be it sida pangthokpa ichi thoram chi pangthokpa ngamjadaba lairaba fi ahan basin bangam jadaba yasang ahau thong bangam jadaba awa ana singduda mi amagi lupa 90 rupees tai hadak sakida example ni ai gi mungda mi manga lerati 90 into 5 adumaina lairaba singduda it nama somba chatringai mamang de pi hogodaba so that makoi su ekoi ga chap manana harau ngai na pangthok pin daba yana na baidana adumani amna phajaba adumba kai ngok wai bai tare ne aduna ngasi asigi thorom chi tawbo sidai dang sai en thamjakhiba ahan bada it numit ta tawragadi herna kapung phana nuksinaba nungai ba amu oigadaba do it numit ta pathok ngam jadabagi maram mayam aina haijabdu prayer leiba number 2 da ningol singi mapam da chakpa ai gi ningol na yum da ta da ba ai gi mauna mapam chakhi gadaba adugi mathakta amuka ai gi personal loina ai gi tinajaba mi magi mi si kauna gadaba adu mai tawraga enjoy tawminabagi ama leibaduna maram borega pathok ngam hode adubu ngasi di mapuna chan bidana ngasi ko bonumit asidai ekoi phamin dana pangthok minari masi yamna nuksiba ekoi gi dharma na yamna tau haina haiba mayam ga punna phamin ba adu amasu ai haijage ekoi gi dharma sidane teachings are so kai ngone adu kimati phajayeba mana hai dharma da amasu hai rumas na tapi bada ai gi keno da tabako aina ai gi yum sida yamna phajana harau ka yamna ahau thum cha ai gi yum sigi akoi bada yum nifu ai gi daitani yum nifu sida kana gumba imung amana chak thongdraba ma khunga mai mutlaba haitare chakhum mai mutlaba adu oiradi ai asengba muslim oide hayeba teaching sida yawise adu dam chukari haidi yum nifu haibani ko ai Meitei gi yum di yawde tribal gi yum su yawde bengali gi adi christian gi yum su yawde jiu gi yum su yawde na hairam deba any 40 yum gi radius da 40 yum nifu gi akoi bada laibese oining ba jati oisanu adu gi imung amada chakhum mai mutlaba adu ga aina harau cha ga thakal lairaba you can never be a perfect muslim adu mai ko teaching si laiyeba yam nusiba ma khak laibane do some followers in maram ora kanda the religion muslim is the best but the followers are haiba question namadi lai adu ai khoi soija ba hai tare ko teaching si sakina phajaba adu maram ora ga ngasi se chamina jaba se mamang si pangthok chei ai khoi gi yamba islam kaksa gi yumda ai khoi mamang da pangthok pasina kamai to pangthok sagi hara kanda civil society organization mayam si oina kaura kanda pangthok jaba adu handak te khoi na khanna basi ekoi president sapi advice makada advisor mayam gi advice makada civil society organization mayam ko pammi punmin raga phamin nabadu taton islam gi makaksa gi sumangda phajana selang pathok sabadu natabada laik lai su haiba thinkers mayam professor mayam aduga samaj bu senari ba mayam haitare mayam sika punna hadaki jahi simadi pangthok minare haira kanda yamna phajana hena chawthokpa ama oina tawrasi haidana haijabadagi ngasi gi thoram se dumaina sinjarakpani aduga marakta sina itki pangthokpagi thoram it karino habadu tenna thamjakhra matungda marakta nungaitaba awaba samasida ngasi sumai tawda punbira banina ekoi punna wak khamin hoba yaba wari matek macha ama ni haijaraga ai tension jage maramdi ekoi gi thoram sing ngasi wari saraga meeting tawbagi chief guest president gi meeting datte supna tangi itki nuksi dabagi Chaklen jamin nabani adu ninga saya sida strengthening unity mutual respect shared future ina kuna thamjabase thagai sing hara kandane kaino tawwe sometimes manipur sida laiminari bai pai chai chili naw mayam se ngalingai matam dagi hotana yama nungsina laiminara i laiminaba tanatana ening tho khage ba maharaj gi matam dagi mangal sanglen natraga atai magi keno mayam si tawraga loina raga sum lakpasina ening tho buddha chandra maharaj gi matam phauba yamna nuksina na mera thada mera santuba ga haidana community feast se ening tho organize tawra sinbiram bagi wari phangeba aduga amuka Meitei Pangal si ening tho singna kayam yamna ija tawbi nusibi thajabi habada lalukta Meitei Pangal si yauhan biyeba lalukta yauhan ba habasi thajadaba mida yauhan bayate lalukta atopa jati yauhan daba yamna lai ai maming di panjaroi lalukta yamna loina yauhan de
ꯑꯗꯣ ꯏꯅꯤꯡ ꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯁꯤꯅꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯐꯕꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯂꯨꯞꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯇꯦꯠꯍꯨꯗꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯦꯕ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯂꯤ ꯁꯥꯍ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯕꯤग ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯟ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯔꯍꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯂꯤ ꯁꯥꯍꯕꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯕꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯁꯦꯟ ꯄꯥꯁ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯃꯨꯛꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕ ꯄꯟꯗꯕ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯑ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕ ꯄꯟꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯒꯜꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯖꯔꯛꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗ ꯁꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯤꯟꯖ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯟꯖ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯈꯔꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯦꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UMPCꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯁꯨ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯖꯥꯗ ꯈꯥꯟ ꯀꯧꯏ ꯑꯖꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯀꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯑꯕ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯛꯑꯃꯤꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯅꯤꯅꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯆꯩꯔꯛꯑꯅꯤꯅꯦ ꯑꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤꯗꯦꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯀꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯈꯨꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯔꯅꯤꯅꯦ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯨꯜ ꯐꯤꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯜ ꯐꯤꯇꯔꯒꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯤꯌꯥꯏ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ꯭रा ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯛꯇꯤ ꯈꯪꯖꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯏꯠꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯛ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯑꯦ ꯑꯣꯛꯁꯥꯁꯨ ꯌꯦꯛꯑꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯛꯁꯥꯅ ꯆꯥꯍꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯃꯛꯇꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯖꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯥꯏ ꯖꯥꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯐꯨꯜꯗ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤ 2,000 ꯂꯥꯛ 2.5 ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯨꯝ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯥꯏꯠ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯠ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯨꯝ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏ ꯈꯨꯝꯃꯅꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯆꯦꯠꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤ ꯇꯥꯏꯒꯔꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯍꯃꯗꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯏꯒꯔꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯚꯥꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯋꯥꯏꯗꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦल ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤना ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯒꯔꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯄꯣꯛꯀ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯥꯒꯔꯤꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯁꯣꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯇꯣꯟ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯇꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯤꯟꯖ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯈꯔꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯈꯔꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯨꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯁꯨ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯣꯏꯖꯕ ꯏꯀꯥꯏꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤ ꯎꯠꯀꯗꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯤꯕ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ
aduna asigumba si thohandana na bokot na bada laibak kidi government na pali haibasidi makoida enforcement agency mayam ama lay plus makoida financial power lay budget makoigi loina semi chahi majalai na ba haibagi wani samaj sidi society sidi social thinkers mayam civil society organization mayam hari basing sigi leader sing sina samaj sidi phajana makoiga chapmin na puminari bani loina minari bani aduna aina pamje basi civil society gi organization gi leader sing social thinkers sing manipur gi learned scholars sing mayam sida masi gumba sida aina ngasi haijariba nakoina chairak pagi nakoina propagate tawrak pagi sauning bati laina dana aikoina hallaga karamaina khum khigadage khum khara kanda aiga tinari ba mi sing thamoi kai khigadara haidana aikoi yamna wajai haibase masi gi message mada pura chatmin si haibuma ai humble request tawjeri through ngasi keno si kulong sa philong jaraga aduga sometimes marak ai si keno mada north east ki keno seminar ma tawge topic na resurgent manipur framework for stability and sustained growth city convention to wa haitare imphal city convention da ada aida amuka gak pasina reality da yeng da bida so called like su haiba learned scholars ki marak tagisu sometimes manipur gi pangal gi population se la taruk sure mari sure manga sure taret sure gaina he haiba yaure ebako adu ai adu gi mitu da hairakpa thengnai ai mi du khangi maming dei panjara roi hari nupa du ai khangi how officer mani hana retire to rami ni adu aina haijani di manipur sida Meitei Pangal sina lairakpadagi ne manipur sida khunggang masing si hengkalakpagi mahuta khunggang taret kumbadi mangkhre hantha kareba pangal tabi haidana mayam tabi ramgani pangal tabi hai sina bolom da kayota sumnu rom da laibani hoji pangal phau ta adre pangal sifai da sida ma laidana thongkhong lakshmi bazar hai kiri si pangal phau laitre ba thamra popi da pangal tarame ba ko ang phau laitre ba adagi amuka yagang popi side da pangal tarami ama phau laitre adu khundra kong kendra lamphel ko ba jaga ma su pangal tarame ba laitre pangal tadre ba hoji adi mathang da muka kangla tong pi da pangal tarame ba churachan maharasi matam da adu sotik tadre ba adu gi matung da muka nongpok sanjen bam lam lai kendra gi asida kampung put aina lam ma lay ba ko adu pangal tarame ba pangal tadre ba what I mean is pangal gi population se instead of khunggang si pakthora pagi mahuta contracted le pixel le pangal gi isi reality ni ko fake ni ko aina haidari sing si amat ta kai ro te ko sajal laga mythology da haido te ko hoji aina bing panjari ba kampung put pangal sifai pangal tabi thamna kopi haiba aina si pijari ba mayam se lamphel haiba khunggang sing se pangal taram bani pangal gi village yakhai manga suram badagi yakhai da hanthar ko gumbani hanthar khre ba sima kami na ba takai padan lai ba ko ado sometimes learned scholars sing na pangal gi adu hekal haiba si gi noi da ba mani ko number 1 number 2 da muka population gi matang da mo haite ge ba pangal gi population se 2001 gi census da lakh ani ga lising kunthama pan something lai bane ba lakh ani ga lising kunthama pan something lai sigi matung da 2011 gi census da sigi matam da manipur gi total population gi pangal gi average si 8.8% wairam bane ba mi chama lai ba da nipan aduga 0.08 si wairam bane ba 2011 census da 8.8 wairam ba sigi dagi hanthara aga 8.4 waiba india da manipur khakta ne ba reality ni ko si ai census report ko heta butho ga yeng minara ga heta to ba ya ni aina bahna sawa haijan banate ko 8.4% da hanthara eba aduna india da muslim population da negative growth lai base manipur khakta only manipur is the only state aduga where there is negative growth rate among muslim community Meitei Pangal community si aduna aina khan bada 2021 census to to dagi hojik sayat na ba to haloi si ko haloi si habigi lairi bada ko support to jari aduga sumai to gana ko gi sabha ko to ko dane yamna matik chara ba mina hekta hairap pasida ai ko gi balai lai su khara pa jaba lai su khara nai na jaba aduga record ta fact ta chacha bai khoi dadi yam thamoi su halle ba asigum bisi to handing da ba hai tare ne particularly kaino na nate learned scholars sing ko sida family ba nuksi jara ba sing sina ta ba kana gum ba sai ai na haidu politically guided politically motivated ba ko gi ma ta gi hek su ma tholok pasi yam na nugai ta ba adu ma ko na si thokle e aduga ngasai gi ko na jana neta hijam ira bo na manipur si ningthok sason sum la am ba dagi india da tilakpa ning tamba matung sumai torok ko matang tilakpa 1947 48 chwai da manipur si kamai ni hinga da ge na mana kan na cheli du ma su ningthogi mung manung ni ningthogi maharaj gi majai be ma khomdon chana lo bani mahak na manipur gi karamai na da pura ka da ge na hona rak pa chelak pa hona rak matang si dai da learned scholar am ju phabiri ko ngasi se adi matang da ai khoi gi Meitei Pangal singa ma ga chek na pulam bagi adu record history oja da na be la shama ji yorotri yora di mahak gi makha da research to research scholar amagi thesis da yawram be ba MDU da 14 December 1948 ta kanogi United Front sem bagi meeting ama to bada
Maulana Rahimuddin Sahab ko Thobaldagi amana meeting dugi sadar ai president oihalleba preside tohalleba aduga United Front CMA aduga Irabo na United Front dugi president oire hariba Maulana Sahab sina vice president oihan khiyaba aina haijaningбади sumaina nungsidana laamba sumaina nungsidana chatlamba state ki ahan chief minister su Manipur Meitei Pangal da oihan bikhiba aduk phajana oihan bikhiba mi duna su amuka Manipur ki state ki interest ta thobak tawrabura hagi nata Manipur ki state ki interest ta ngasai ko general secretary na mi makat patakal le hai ai kat lagi habagumna kana mi gi government of India na Ministry of Defense na Ministry of Home Affairs na Toubiganu haiba thobak khoba Manipur ki interest ta khongjom de celebrate toba 13 daga celebrate toba Manipur da higher education gi asi topura amba JNU gi Manipur campus hangtu amba RIMS hangtu amba RMC hangtu amba UMPC hangtu amba board of secondary hangtu amba adugumba tela ba matam duda yam visionary oi ba leader ma Meitei Pangal dagi Manipur gi entire Meitei big brother sing atop loina legislature mayam duna khanbi raga dum oihan khiyeba aduna aina yamna sangok tabida matam khara soi lawja khare pumna makta aina ngasi United Meitei Pangal Committee Manipur se secretary general executive lai adugi mathakta ahan khara ibn ai isha yauna sena jabani kusen sena jabani aphaba maikai da chatna naba amato woina naba united oba kaino ma sagan naba khona jabani wahida watada aina hai khibada hinjan khiba soi khiba kari kari yaw daraga smayam nga piyu loina na United Meitei Pangal Committee Manipur asiga loina na thambiriba election biriba thinkers mayam social activists mayam professors sing oja mayam punna chatminaraga Manipur se amato ibgi licing makhada nungsinaba afaba santi oiba hani ki filmna hanjala ko Manipur oila sanu haidana ai haijaraga pumna mako amuk salam tawjaraga matang haten sanjage assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh